Tanghapo Arab Saudi ke Israel kala ban penkelon yak beki angot kinokshon ki bakrau tam jongka. Kita kilon ki top commander we de Ismail Haniyak u nongiram baklido jong ki Hamas. Bola sya set yap kabodong shong ka yeng ju hapo Tehran jongkari Iran. But we pat ude Faud Shakur u top commander jong ki Hezbollah napo ri Lebanon. Ki Israeli Defense Forces kila pentikena ba Faud Shakur ula yap akajing terbom jong ki Israel hanong ba Beirut jongka Lebanon. Baru angot kini ki commander ki kinokshon ki bakhraw tam jongka Israel bat ki bledan kiti haba ki Hamas kila harthma jubor bat kendit dia ke Israel haka nyotarik urisau jongka snem arajar arpulai haka bat ki hajar ngot kinong Israel kila yap aga jing harthma ka kendit haka por step bat ki khubor ki yathu banadu kate katarik kata ka nyotarik urisau arajar arpusau ki bos sentiap jongka Israel khamtam ki Mossad kila threat ya ka jakashong ya ka jakasa bar ka yak ka yang jungkini ki angot ki commander bar hadu bakan talap bar hakaju kasni tang de pe dang de ki kenta kaliyo ban penkhala bar penyap yaki baro angot wat lada 4 laban pentikana manu ba set yap yau Ismail Haniyak nungilam juki Hamas hendai ka Tehran kala kenno badi ka dengdeng ti ka Israel lani ki bos sentiat bos ba jisen ki ba set yap yau hakabede wat commander jongki Hezbollah ta Faud Shakur ki khobor ke thu badang haka sngi baar uni komando dong yai kai haka keper ke jong u bankat bat ki parok ki prajor ke jong u ba uderu ubadan dengti dang hakin khna sngi ke beldep haba ki Hezbollah la therbom chaka Israel chaka jaka mele kai football ki khnarit haka ba khalan ngot ki khna ke layap nagane ke jing therbom jong ki Hezbollah ki bosen tiat jong ki Israel ke thu ba Ismail Haniya de mu ubal pen ki embyang yaki Hamas bat ulolom ulalang yaki menyekun banyele persyak ya ke Israel lengba jong ke Gaza. Ia ke jik penyap jong Ismail Haniya la confirm lan la pentikena dagi bos sentiat baper jong ke Israel bakani ke jik penyap ko jong kan ke jik job ko ini ke jik job jong ke Israel persyak ya ki Hamas. Nda ke jik porul ang bakani ke jik penyap dagi ni angot ki commander jong ke Middle East kanang penjur lan kanang pen kelang susu ya ke ding jong ketma hapdeng ke Israel persyak ya ke Hamas ba kumjuru ke Israel persyak ya ke Hezbollah